بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، درس ما يبرا يا كفاية المتعبد وتحفة المتزهد. أبرك أجر خد حسكت حديث السيام دي خوينا كم هاتب سر ما جاء في فضل الصلاة دم بحث فضل خيرا نفيجا كتن حديث دو مخان السلبي بابته هني حديث السيا أبركا أم دخوينن أجل خد حسك روى معدان من أبي طلحة قال لقيت الثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. معدان كرة أبو طلحة بيشتن من الثوبان ديد كو خزمت كاري پیغمبري عليه الصلاة والسلام ومولا بوي جتت اوكو مروف آزاد كتن مروفي آزاد كتن. قم قلت أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة. عملك نشام بك كواز في عمله هني بكم از في عملي بچما بحشته. أو قال قلت بأحب الأعمال إلى الله تعالى، يعني قلت خوشتويترين عمل دف رب العالمين وكاتشة أفني شامك. قم قلت ثوبان راضي بنا خد السربت. فسكت ثم سألته فسكت ثم سألته الثالثة. قلت خوابيدن كر قلت بشتين من بجارة دي بسيار جيكر وقلت هر خوابيدن كر قلت جارة سيم بسيار جيكر وقت قلت فقال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت أف السيارة هني مش پیغمبری كري ثوباني راضي بنا خود السر بد. قلت معداني قلت أف السيارة تشم كري قلت نفسي في السيارة قلت مش پیغمبری كري عليه الصلاة والسلام. فقال عليك بكثرة السجود لله تعالى فإنك لا تسجد لله عز وجل سجدة إلا رفعك الله عز وجل بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قلت إيمانات تو وقالك سجدة برنا بو خدي تعالى عز وجل نينا هندي السجدة كي تبو رب العالمين ببي إلا خدي تعالى دي درجة تبي البحشت بلنكتن ودي قلناه تبي بتجيبت وغفرينتن. قال معدان ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ما قال ثوبان. معدان بيشن قو بشتي قوم أبو الدرداء دي الصحابية دي پیغمبري عليه الصلاة والسلام قو هرف بالسيارة هني مش ويجه كر كا خوشت فيترين عمل بيجا من عملك بيجا من ببت بحشته مش جهنم دير بيختن قو أويجي نفسي كو وكين ثوبان رازبين أخذ السربت أو ويقول پیغمبري بسيارش پیغمبري كري عليه الصلاة والسلام قو تو وكي وي بوم قو مقصد پیش سجده برنه گلی برات حدیث دا کو بحثی نویجانه اوش هنده تو بزانه نه سجده بتنه او چند حدیث دیج تو دخوینی کاوته دا بحثی سجده برنه تید که تو گلک سجده بی بو خود تعالی نه همه سجده به سبب اما تو را بی سجده ببی نه بله بحثی چه تشتیه بحثی نویجه بحثی هنده تو نویجه بکی بو رب العالمینی بو ابو چی پیامبر علیه الصلاة والسلام بحثی نویجه بسجده بحثت کتن اوش بعد شو سجده برن هندي عبادته که مازنه ناف نویجه ده حتی پیامبر السر نویجه بحثی سجده بکتن وجه خلاف يدنا بين علماء ده كقيام افضل ترى يانج ركوع افضل ترى يانج سجده افضل ترى نویجه ده همي عبادات مازنن كود في عبادته هني نویجه ده كون بين بله كاكيش كشوانا الدب خود تعالى و خوشتوی ترى تو شبيا وقت تو صد كني يعني وقت الركوع ده يعني وقت السجدة ده وجش بر بفضله سجده برنو مزناتی های بو خود تعالی تو خواب بو خودش کنی سر خود دینی سر آخه سر عدره تو خواب بو خود تعالی شتکنیش بر مزناتی اوی موقفه هنه و وی عبادت هنه بو خود تعالی و وی توحید هنه مزن او تدکی بو رب العالمینی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ناوی نویجه بسجده بحث کرد که تو گلک سجده بی بو خود تعالی
موضوع الشاهد إذا قال برا في حديثة هندكو أو بابات مالسر تشكو مؤلفي دسبيك يقول أو بابات سر فضل نفيجة إذا أبا ما بحسي فضل نفيجات كتن أبي كو بفتن قالك درجة هبنا رب العالمين درجة يبلن بن وقالك قلنا هيتو بينا غفراندن أو دي بتر سر حارس بزن سر نفيجة هر بيش نفيجة فرس وفان نفيج دي حمي أو حديث بهاتين وان فيش دي حمي او حديث بهاتين كو او دي جلك حريص بتل سرويش هنده اف نفيجت هني شويناشن بوشي دا درجتي بلنتر ببند بحشت دا و دا قلنه دي بتر بينا غفراندن اف جه بلغيا اجوي حديثة هني دا جبروي بابتي كو اف حديثة هني مؤلف رحمه خود السر بتت بن في عنواني وبابتي فيه ايناتي هر وصف فايدة كي ديش في حديثة هني كو حرص السلفة السار تشتي السار عملت خيري ويتصالح سحكي اف طابعي هاني معدان شو قصة ثوباني كتن السار تشتي كو اوه عملك نشايب كتن خوشتي في ترين عمل بتل دفر رب العالمين با اوه شت جهينتن اوه حرصة كويا اوان السلفت هانيت جهينتن والهرج حرصة ويا جارك بسيارت كتن دو جار بسيارت كتن سي جار بسيارت كتن حتى ثوباني جابا ويداي حتى ثوباني رازبين أخذ السر بتن جاباي داي وفي بسياري ثوباني تكت شتن بسياري بخاش كت كتن الصحابية كي ديجت كت بالكو أو عملك ديج نشايب كتن أيوة فيش الصحابية دي كو عملك دي نشاب كتن أبي فايدة هني جنب بخاش في حديثات كن كو هم تشاف الوانا بكن كو حريص بن السر كارت خيري وشولت خيري وهر دي سوا قالي برايات ديارت بتن اش فضل في عبادته هني قالك نفيش كرنا ابو رب العالمين عز وجل تأكيد كرنا بيعنبري قالك الفي بابته هني يعني او فيش هند ديار كت بيعنبري نفس صحابيات قالك تأكيد الفي بابتي تكر كو ابي كسي بسيار الثوباني كر ثوباني افجابه داي قالك سجده بنفيش ابك بسيار شوش صحابيه ديكر ابي صحابي عين نفسي في جوابه هني داي سحكي قالي برا أفتشت جاينة بمعنى بيغمبري عليه الصلاة والسلام الدف جالك صحابيا والجالك جيك جدا كوي تشداي جالك اهتمام يا داي هندي كوتو كسك بي أبي علمي هنتو عملي بيبكي أبي علمي تو عملي بيبكي ثوباني نفسي جواب دا وهر وص أبو الدرداء يجي نفسي جواب دا كوافي حمي أبي شاندت جاينة تأكيد كرنا بيغمبري عليه الصلاة والسلام في بابته هني عبادات كرني وشوان أجيب أب عبادته هني مظن كمروف قالك نفيجه بكتن بو رب العالمين عز وجل وهر وصف فايدة كذي اجبي حديثة هني مروفت كتن كوافي بري مروفي دتن إخلاصي بري مروفي دت إخلاصي قو عليك بكثرة السجود لله كوافي أس أمريتات كما بتشتشتي تو قالك السجدة ببي بو خدي تعالى أبا بري تدت هندي كو عبادتي تحمي بو رب العالمين بتعز وجل كو نبو رياء بتن نبو السمعات بتن نبو هندي بتخالق داتا ببينت يا خلق قلنا أبو دان كتابة بتن وفان بابتت هني واضح برا حديث الضيف ده هو روى ربيعة بن كعب الأسلمي قال كنت أبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته الربيعة رازبين أخذ السربة قلت أبيت مع النبي بيات قالي برمانة في الشفل دفئي كيفا تمين الدفئي كيفا في الشف قلت أسمام الدفئي عنبري عليه الصلاة والسلام قلت فأتيته بوضوئه كيش وزنت وضوء تشاه دست خبرك تشاه جي خجاب ندادم تشاه بله تحط از جي خجاب دا تخلت كر آوا دست نویجه وضوء بضما واوی دست نویجه وضوء آوا دست نویجه او آوا مروفی دست نویجه تگیرتن گومش آوا پیغمبری ایناد علیه الصلاة والسلام دا پی دست نویجه بگیرتن وحاجته يعني كنت بشتي بيعنبر محتاج كان بيعنبر عليه الصلاة والسلام محتاج تشتيها من بو بيعنبري إيناد عليه الصلاة والسلام فقال لي سل وقت من
اف چند اف خدمت ابو پیغمبری کردی علیه الصلاة والسلام گو پیغمبری گفت من داخواز بکه تا چه داخوازید ویتن از بوتا چه دعاش خود تعالی بکم فقال اسألك مرافقتك في الجنة قوم قلت يا پیغمبر خدا رجاء داخواز يا من اویا كو اس جيران تبمت بحشت دا سبحان الله سحكيه قو داخواز يا من اویا كو از جيران تبمت بحشت دا قال او غير ذلك پیغمبر عليه الصلاة والسلام قلت ما تتشتاكيدش غيري بيت بيتن كو از بوتا داخوازش خدا تعالى بكم عز وجل قلت هو ذاك يعني ما اريد الا هذا كو بتني ما ابد بيتن اي پیغمبر خدا ابتلي من ابد بيتن كو از جيران تبمت بحشت دا سبحان الله قال فأعني على نفسك بكثرة السجود قلت تو هاري كاريامه بك السر نفسه خو بقال السجدة برني يعني اگر تدفيتن تو بيت جيراني مت بحشت دا يا ببت هاري كار كو بي ازبوت داخازش خود تعالى كن تو بيت جيراني من كو اويا تجي تشتكي بك عبادتك بك او شو عبادته قلت قالك السجدة ببو رب العالمين وما قلت قال السجدة برن مقصد يعني نفيجة الناس سجدة بتنيا كو اويا قالك نفيجة تو بك بو رب العالمين موضوع الشاهد قالي برا كو جه بلقى ادفي حديثة هندا وش برهند مؤلفي ادبن بابات فضل نفيجي وإيناتي كو هذا يا واضحة تيدا بما بحسي فضل قالك نفيش كرني اتئتن وقالك نفيش كرن نفيجة فرض السنات أبيا كو فضل أبيا بتن السبب مرتبة كمظن ويا بلن تبدس خو ببيني جيرانات يا پیغمبري عليه الصلاة والسلام وحوالين يا پیغمبري چند مرتبة كمظنه كو خدي تعالى في برسخي ما بكتن ام دعاش رب العالمين يتكن رب العالمين هوالينيا پیغمبري بحشت دا برسخي ما وهر وصف برسخي دايبابت ما وهر وصف برسخي برايت ما بصرمان بكتر افا جه بلغيت في حديثة هنه داش برهنده مؤلف في حديثة هنه اجبر في بابتي ايناتي فايده اكيدي اج في حديثة هنه بابت وفاء قلي برا اگر كسك قنجيك با شکل گلتا کر مروف نمروف اکی لئیم بتن بله مروف کسا که وفاء بتن که اوه قنجاوی و باشاوی مروفش بیر نکتن اوه صالحات و صفت پیغمبری معظم بی علیه الصلاة والسلام اوه صحابی هنه که آو پیغمبری حاضر کرد هندک تشتی که پیغمبر پی محتاج بتن حاضر که یه دست نویجاوی که پیغمبری اکثر گوته کاتا چد بدن صحکه گلی برا که اوه باشیر گلتا کرد تو وفا بقبل قل اوه باشیاویش بیر نکه الا تو جو تشتاكل قلبك الا تو جزاك مكافأتك هديهك تشتاكي پیشوی باشیاویت القلبك اجبر هنده پیغمبری علیه الصلاة والسلام اکثر گوته داخواز بکه کاتا چد بیتن اوی صحابی هنه جرازی بین خود سر بتن داخواز کر اذن پیغمبر علیه الصلاة والسلام و گوتنت پیغمبری و اف حدیثا هنه نیشامت کتن ام گلک یب وفا بن برانبر یه دوروبری خواه و اوی خلق امر خیره که باشه کش وی کسی هنید بینتن و جا اف کسی هنید امر خیره و باشه جید بینتن چه بابت دینی بتن دین دارتی تو خیره باشه بخواشید بینی هر واسه مروفش بیر نکد بابت دنیای جی گلک جارا اگر اف طالبی هنه قدر حوال خوابزان چون حوالی شولت خیلی نشاط کردن قدر سیده خوابزان یا گلک بابت دیم بس چه بت شولت دنیا دف کسا گلش وی بابت دیره بونو من دف کسا که شولت کردن دیبش برام ما خانه چه دد من مانه اجی شوله که بوید کم پاره من دد من اوی چند دی بیشتن نه بلکو گلک کسی دی هبن او دد شولی اوی ندا شولی تو دف خدای شولی ایدم تو وفا بالقلبی کسی هنه و تو دای شولی و گبر اینگه بلکو تاف شولت هنه نزانیجی اوی کسی تو ایناتی بر دست خود فیری وی شوله هنه کری ایدن تو چه با تو وفا با الگل بابت دین دارد یا خوش دا و بابت دنیایش دا پشت اینگه تو سحکی که چند برکت اکا مازن خود تعالی دیدت فایده اکی دیش به حدیثه هنه حرصا السلفا و یا صحابی سر بابت آخرته و زهد وانا و پشدان وانا بو بابت دنیای اوجد في حديثها ندام بخوا فايده يجيد كم رابعه كره كعبي رازبين خود سربتن وكي علماء بجن كسكي فقير بي كسكي دستانگ بي اشعال بابت دنیای و
پیغمبری علیه الصلاة والسلام گوتی کاتا چت ویتن نگوت یا پیغمبر خود ما پاره که دست به دین خواه بدن نگو یا پیغمبر خود ما خانی ها بدن من اوش امور دنیای ها بدن بله چه گوت پشتا خدا و حمیه و اوی محتاجه جی و ضروریه جبوی اوی افتشتها بدن بله چه که برای خدا آخرته هاوه الزهد گلی برا برای خدا آخرته گوت یا پیغمبر خود گوت من جیراناتی تدویتن و حوالینی تدویتن اد بحشته دا اول زبرتن هم بو حرص صحابيه ويا السلف والسر كارت آخرته و پشدانم بودنه و هم فضل في صحابيه هنه فضل في صحابيه هنه چاوية حريص بي السرفان بابت هنه يد آخرته هر وصفه ايده كي هم بخش في حديثه هنه كان حرص السلف السر مسابقه كرنات خيري دا السر مسابقه كرنات خيري دا اوی الصحابيه هنه نگوت یا پیغمبر خود هماز بچن بحشته نه بله داخوازا چه کرد؟ داخوازا مسابقه کرد بلندترین جه کوبه بدن حوال پیغمبری علیه الصلاة والسلام هر پیغمبری جه افشنده نیشا مروید کرد هم پیغمبری علیه الصلاة والسلام اول نیشا مروید کرد گو اگر ایک شوا دعا بحشته کرد بلا دعا فیردوسی بکدن بلا دعا فیردوسی بکد اگر انسان دائمی یه حریص بده سر رضا پیشه دائمی سر حریص بده سر هنده که اوه بتت براهیا خلق حمیرات خیره باشه دا زیبزی شیطان نشدن حیله خالوی بکد بله اگر اوی بس اختصار سر هنده خیره کرد هم بس از الوین ویجا جماعت حاضر بم فرضی بکم سنتا بهلم صباحی وقت اول پینگاف شیطان ویستصد کتن ده فرضش وی بکدن دیوی خط تقول نهدا بل اگر اوی هنی حریص بتن السر واجبی و حریص بتن سر سنته حریص بتن سر خواه دیر کناش حرامیه حریص بتن خواه سر دیر کنام مکروهیه اگر شیطان شیاد تشتاکی لیب کجی ده سنت اگه جیوه کد صبح ده بخواه حاسد و یان ده وی خط مکروه کد صبح ده بخواه حاسد و اوه نیشا مرووید کتن که حرصا سر مسابقه کرن و لس کرن بو درجه بلند او جی درجه که چند یا بلنده تو حوال پیغمبری به علیه الصلاة والسلام اد بحشته دا فایده اکی دیان بخوش به حدیثه هنید کن که انسان مروف دائمی محتاجی جهاد کن الگل نفسیه گلی برا دائمی تو محتاجی روزانه لحظه ثانی توی هاتی دوی جیانه هنیدا گلک تشت دوی جیانه دایت هین تا غافلت کتن شهوات جنکا بگیره شهوات مالی بگیره شهوات خارن و خارنا بگیره شهوات دیو کتنا کوم کرنا دنیای بگیره شهوات در کتنا و سفره و سیاحا بگیره شهوات تکیلی کرنا گل حوالا بگیره شهوات قصد کرنا سیکا وان بابتا بگیره تو لحظه جیان خدا محتاج جهادی الا تو تعدایی که نفس خواه بکی الا دویت نفس خواه تو پاش ولی بدی اما نفساتا بخواه بید بیشت از وی شوله که نه إلا تو محتاج جهاد کنی اجبر هندج پیامبری علیه الصلاة والسلام اشاره داوی چند دهانی گوت الصحابی فاعنی على نفسك تو هاری کاریان بک سر نفس خواه یعنی بمعنی چه تو محتاج هنی تو خواه باستنی تو جهاد بکی حتی کوفی فضل هنی خود تعالی عز وجل دتا هر وکی خود تعالی بشت والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا او کسید جهادت کن بوما خود واسطینم بوما ام ده بری ویدن ریکت خیره ام ده بری ویدن ریکت خیره کی اوی کو جهادت کتن اوی کو نفس خواه لید حیتینتن پاش ولید دتن و پیامبری علیه الصلاة والسلام گوت والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله کسی مجاهد او کسی اوه جهاد الگل نفس خود کت طاعت رب العالمین دا اوه جهاد النفس خود کت نفس خود گرید دت بطاعت رب العالمین و لید حیتین ناهلت اف نفسه هنه شرب بتن السر کرنه هنده سنت نکت اسکارا نخویتن ویرده خوی روزانه قرآن و ذکری نکتن بله نفس خود وان بابتت هنه و گرید دتر بلا حتى فيريبت إن شاء الله تعالى أجر خذي حسكت درس بيتا عندش حديث الديف دا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم خيرا بارك الله فيكم